chiwa'skawilek ul hashkekono yul hunk uti hunk ane wal'ech yul an libro Romanos xeltej an techun kuchawn Dios techun kup'eyetoj Dios techun kutoj b'ey jun chij cielo jaltu' b'ab'il necesita chi kawtej Dios ketoj necesita chi kal ketol yajawil Jesucristo yin kub'ey b'anil yin techun kuka'un vivir techun wa'nen kutzetal yul an Romanos atu xeltej an k'anej ti' Romanos 10:9 chala' ketol tachi jala' tol Jesucristo yajawil kax chi jan ok yin kuk'ul tol Dios max ikstonen Jesucristo xole' kamnaj joj jun kolchajoj y yul an Romanos 10:13 chala' masanil maj chi yal sb'aj b'ey Dios joj yawtis b'ij Dios joj kolchaj je'ele' entonces awtis b'ij Dios y chalon ketol jajawil yek Dios yina vida que yun katu'chaseyon voluntad Dios yina vida que yuna kolchajij y masanilon man wach'animajun pero yuj naj Dios yuj xkam Jesucristo kuj yuj ku yob'tajil yuj ku penajil ka'ax kamin pero x'ijk'iswij Dios entonces wach' tech rya'kan'eon chal yul an Romanos 3:23 yuj tol ay ku yob'tajil o penajun kuj masanil b'eys wa'xtajil Dios jak'al Dios wa'ch'tajil entonces wal'ech ketol yachi jeb'aney k'anej Dios yul kupixan k'am chi ok kumul b'ey ku Dios entonces leer an Biblia tachiske' tachilaj jun tachiske' awilaj in español ta'amajxin seypaxunoj a Biblia yul kuk'anej tach'uj awil jun aj y tak'am chiske awil jun aj to'al yul jununk'u chawawti Dios awetoj kachaxchalij jun cha'alojal man necesita jay xa'al manera jil chon ajcha'aloj tane chawawtis b'ij Dios awetoj ka'chi chax b'eytzaj yetoj Dios jak'aloj wal yul jun k'ujti' puel jun video xole' ketkono' para que cha'p masanil ánimas k'anej kumam Dios yojwal Dios chikana yetoj xa kilwej jun xak'uj